yote anayeweza kukomboa uhai wa mwingine, anaweza kulipa gharama kwa ajili ya mwenzake. Waweza ukawa rafiki yangu sana, lakini kuna mara unaweza ukafika ikamgharimu tu ni Mungu peke yake ambaye anaweza kukusaidia, kwa sababu unapotazama wanadamu alitenda dhambi na alistahili kuelekea tu jehanamu, lakini Mungu akaweza kutazama na kuona hakuna kitu kinaweza mkomboa isipokuwa tu Yesu aje ateseke nafe kwa ajili ya dhambi za mwanadamu. Mungu aliona kwamba pesa haiwezi ikasaidia, mali haziwezi zikasaidia, elimu haiwezi ikasaidia, marafiki hawawezi wakasaidia, ili mtu asije akawa na uharibifu. Ni Yesu tu peke yake ambaye tu ni rafiki wa kweli, ni rafiki tu mwaminifu, ambaye anaweza kukuponya ukiwa mgonjwa, ambaye anaweza kukusaidia ukiwa katika shida. Wanadamu wanaweza kuwa na upendo, lakini katika hali nyingine wanaweza wakalemewa, kwa sababu upendo wa dhamana. Tumeona hakuna gharama yote ambayo inaweza mkomboa mwanadamu. Ni Yesu tu mwana wa Mungu anayeweza kutukomboa, anaweza tu kutusaidia na kututenga na dhambi na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hivyo siku ya leo, wapendwa dhamana, tukimalizia ningependa kusema Yesu Kristo anakuja, wacha tukaweza kujiandaa, wakati umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akawii kuitimiza kile ambacho ameahidi. Kwa hivyo usije ukadanganyika na kuona ya kwamba tutadumu hii dunia, lakini kitu chochote kinaweza kikafanyika. Kifo kinaweza kupata mwanadamu wakati wowote na wakati usiodhania. Kwa maana mara mingi unaweza ukasikia mtu yuko, lakini kesho unasikia kwamba ameela. Watu husuka na kusema na alikuwa na afya na alikuwa mzima na tuliachana naye jana. Kwa hivyo hakuna anayejua siku wala saa ya kurudi kwa Yesu, wala ni wakati upi unaweza ukaondoka hii dunia. Kama una busara sana na una hekima, ni kutubu na kukaa tayari kila wakati. Wacha nisome nikimalizia. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhania kukawia. Badala yake yeye huvumilia nyinyi, maana hataki mtu yote akaangamie, bali kila mtu aifikie toba. Haleluya! Neno la Bwana linasema wazi ya kwamba sababu yako na mimi kukuwa hai siku ya leo si ya kwamba tukafanya mambo makubwa, si ya kwamba tukaendelea na shughuli zetu, si ya kwamba tukazidi na kufanya jinsi ambavyo tunataka, bali ni Mungu tu amekuwa na upendo, amekuwa na uvumilivu mwingi sana, na kusema wacha tu nikoje fulani na fulani akaweza kutubu. Kwa maana sitaki akafe katika dhambi, sitaki akafe na kuelekea jehanamu, kwa sababu neno linasema Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi, bali anataka watu wote wakaweza kutubu, wakaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu yako kuwa hai ni Mungu amekuwa akivumilia na kuvumilia zaidi, ndiposa hata hajachukua kanisa, kwa sababu anataka mimi na wewe tukaweze kutubu dhambi zetu, tukaweze kumgeukia, tukaweze kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio sababu yako na wewe ambao tuko hai, ili tukaweze kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.